Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Takman ang may kinahito na uyok. Di mo't may kika. Moray ang tumarak. Isulat tamag. Awan ng pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti ipawit mo. Hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Alaman nga ron. Diyak kumakayat ka. Pa-check up mo. Gaputakit daw mo. Sige. Pagbigyan ka ba ka? Ala-ala nga rudan. Tadapay aramidek. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Labit lang Anyat kaya tiyo merienda ya. Ay. Nangadumad ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yaw? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraw? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kami ka ni Hulya. Apay akasla ng sakit tinakam yun, no pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayo. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga adotisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mao. Anyat kaya tiyo merienda ya. Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yung ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laang anak kaw. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak nanang. Saan nga agim imbag? Uyak? Ha, kasladyak mo amang mangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni Istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Nanana, jak nadlaw dayta anak ka. Wan tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang, tani. Adapay aramidek. Baliwan tayong tumanong tiyag sarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta ka? Huli asawa. Kagat-gapuklaw na iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Huli ba kayo? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay aya lakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isa-asaan nga imbag kaya ka. Anya? Anya kanser ngay? Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mapalo ka na iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa iti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Aga, ngasak ka na.
Uray san tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Bawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta gimpag ka. Uri di kan umutang bakit. Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdubyam lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ni may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitak intong bigat. Tapno marugyamon ti agagas. Wen? Uwan ko ya. Agyaman ako na ikong ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Oras anan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papangkanyak. Kat, kasano ka nga rudan nga eh? Mga alaklangan na kitang danan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nagpakatanagan nito. Basta ada ka duwak. Awan problema. Mga laki kat ba rin ang babaunan ta? Sige nga, Rod, lakay. Kita umtay na singput ababaunan, wen? Nakita kay babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kini balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan, taawan ka nung arod mga sikaso kan ni istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanina. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita jay babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangan Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kasjay ayati katulaw. Kaslawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagano nga talay dya babae ay Diya ka mo. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau day jay babae. Taga-ano ka nga'y balasang ko? Taga-kabangi-bangi ili, Nana? Nagpintas ka, balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunayn. Wen atawam mo't sa bali at trabaho ang mastra ka, Nana? Manot tawon mo nga'y. 21 kun anana. Ngam, api anagado adamdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo anaimbag, balasang ko. Ayan mo. Tigaon naman. May makisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y Nana, Sige. Mapanak mo tantan malaman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wan. Ay na.
No nakita mla ko matitsura jay katulong da istaw. Mapamulagat ka lakay. Apay aya. Agasam man, naka-short pant itinayul-ul. Kan hanging tibado na. Makikita jay pusog na. Anya, ay tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Apay katos ka nga ay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya mo da jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kanti imbagam. Sana na masapul apeng kem. Taag paiso amin nga ibagbaga. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akaslasaan ababaunan. Iti panagkitakin ko na. Ngala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti ata. Na, sapay la ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa baling timadmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay ay manang aryang. Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Kan kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman iti day taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. At day jay silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. At day bidin siya may anak ko. Ipurward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday tayo forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta, kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi na kumaasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. So, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak Kulan agpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Daka mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babay. Ipalubos na nga ta. Ngagkat-katulong na ta. Nga uray masikugay. Ha? Huwag nga rin Ay na, sapay lako atasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin.
Lalo. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, anda kan? Wen, kumusta ka? Kastoy, marigrigatan. Anay ko, Ne. Apa nga yung kalaat na naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit. Ako, piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga, Rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit. Di ka ang sa uwi, di kasta. Angam, limok magkamad. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Ilok-lok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsigal ang ko! Agang makaksamad kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa sao, Istong. Asino tayo, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay, babaunan tayo dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga, linukod apiman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Julia. Aguli magkaisa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasin. Awanan ti rumbang na ilimod yo, Istong. Ay, sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan na ko nailaw anak. Masik ako makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka, madangran! Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata manang. Siyak ti pilyan na! Tas siyak ti asawa na! Iso apo manaw kan dito'y balay si ka babae! Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani Manang Julia. Ni Hulya ti pilyag. Taiso ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaab ki idain. Ay ayatik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanya? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay iti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makamaw. Pangeding mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daimbagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Kulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Ure, 3,000 ano adla. Kapag gatang kumot na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida.
Apay kasta tilangam nga imay dito'y balay Julia. Adda problema. Nistong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. Adnya! Hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngamdimot nagawawid dun. Jak makontak ti cellphone na. Yung madanagan amang ano na bartak. Kat ada ng kurso nada kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siya, mariknat no ada sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Naplapan na ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Diakon rumrumartab no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Adapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmat ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat a master kan a trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Jak kayat asyak ti mang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana balay. Takas la anak mumutten lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutten nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutten, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo mutammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka. Awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Wano, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amu tatang. Jak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Star. Sapay lako matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka ditoy? Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka ditoy. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Pasino day ka? Sweetheart? No kasta? Adamanan babaim istong? Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatak. Kat naagdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Manang! Diana! Hello everyone! Kapadasan ni Kabsat Alma saan apod no nagan tintay ipatangatang ay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma. Dear Manang Bianang, adda pasaway nga anak ko. Adamat trabaho na tatangtangdanan ti bayaw na kas helper iti lugan nga ibibiyahe na. Awan maururnong na ta idiretso na iti arak ti kwartana. Iso ti pakay si stressa. Rugyak man nga rod ti agsalay sa.
Ay, laklakayan kayo. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan nanang. Di ka pa'y langamin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaro akit nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaw. Na, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kapsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pa magbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damat cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran na nga agaram. Ay no pasaray ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asam na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon ka di tanbuyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Diyak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulong buyeng? Ket nahang uber ka manen. Kastala ka na yun ng aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni buying aya. Aday ye balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyo. Na, anyat urasan maturog pala ni buyeng. Nahang ubermanen iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggan. Makabannog ti sumanirmon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti siyempom. Awan nga ron, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawid ni buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ay nungay na bartak manayin. Tila tinortorongan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni buyeng nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umumyan siguro na ije balay ti barkada na. Ay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa'y lang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Nay, naimbagmantal na kalagip ka nagawid buyeng. Wana tatang. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao. Agdalay bagak tatang. Nanang,
Bumulodak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldo. Bumulodak ko may iti kwartayaw ta pang allowance ko lang. Isublik tumat lang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati a kwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko. Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga ron tapno anda ko mamangan anawa kenkwana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dati nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo ba? Andaya, awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di dinamag kukot awan ko na namag. Kuna damay taday jay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, noan niya tipod no. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anag digos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da ka no, adda dinagas ni Buying a babae, kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Wen nga rod, ka nasaya at ano agpaiso, nanang. Sindong, addan samot ten nobya ni Buying. Paikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga rod Uray saan napintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wen alakay. An-anom tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyang. Agpasken ka na da manang mo. Ipasarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangindandanon kada kayo tiday taadamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak kao. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak kao. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga adan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't mimot laeng ama-amuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno dayjay adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana yaw. Aga mga lakalata dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunak itayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na, nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida.
Uwan nga ron. Nang isupot itadubo kan dinakdaka na si Daanda kano ijay. Si Daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na. Aywan, ato itin supot ko ama sila. Nay, naggapuan tayo ito ngay. Balay na manang ko. Nagpaskenda ngamin. So, nagisupot akmutan ay, ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manin, boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababaing paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banang apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Lupudno nga danobyak. Ay, ibagak malangan kag paiso. Uwan, manang, adanobyak. Adama lagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga itamanang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa yan nakasagana. Orayak ti umno apanawin. Apanang ipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora. Adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da amam mo ni Tinang. Ay katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang iti balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam? Saan pa nga ita, Tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na imbag da ita. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din inarangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa inupod no saan? Anda kami nanang. Kaduak da Tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam. Adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano ka anakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubyan ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pay, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatak ni Tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta mabalin mo nga armang. Dayjay pay mo't abalo tinapilin. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni Tinang. Tatang, nanang,
Nasingpot ni tinang kanya kan ay-ayat anak mo. Kasanulaang ang tibiyag yun to, boyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Taggagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, boyeng. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaran mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti day taading ko. Iso apatid dugang pa ti pasensyam ka ni nanang. Makaamiris to mo lang day jay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Boying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliway. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti akin ha. Apay, awan pa nagtalik mau kani Boying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Likli ka mga men tagpanuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyam mau. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaon tiyagkalay sa kantinang biyam, Boying. Buwan ko matatang. Ay, kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akit makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Nagyamanak, umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, wala anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Taawanan ijibalay na ti apo ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman tinaibagbagak iti kalabas balasan ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umutin kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwon to'y anak ko. Gimagutan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaisa? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumala ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbamban og balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Nagtultuloy nga rod ti panagsingsingpet anak ko kat maragsakannak iti makitkitak ita kadakwada nga gasawa. Tagtintinulong da amang papintas iti biyagda. Kat ita dumakdakkelan dagiti anak da ket naragsakda sa nga pamilya. Kastamad kada kami nga gasawa ta nagbalbaliwan ti anak mi. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kapsat, ti drama tayo. Manang! Biyana!
musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless! Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napudno na kantintay patangatangay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Kasi manti ko na ni Kabsat Hilda. Dear Manang Biyanang, talo kami ngagkakapsat kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Shakti burida. Dua kami aba kiti kabsat ko alalaki kat timat may isa pa kabsat ko may isa abalo. Da kami iti kabsat ko a babae iti pagtarayan da ito istorya. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dokasta, pinanawa mo ti pag-abangan nyo nga apartment iti syudad, Mildred? Wan Manong Romeo. Awan mat ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda, ta isursur ko iti balbalay, tapno addamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, ngagkakabalay dito family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabalay tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, Manong Romeo. Awan problema kanya. Mayat kay di atap no adakad kadwa me kani Manong Romeo. Uy, tangay baak kami kani Hilda. Balo kamay, agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mutlaang kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya kay Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kastaya! Kat anyat gatangin nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sa buon, Nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay, kat, nasaya tata na panunod iti agnaid man nandito lugar tayo. Gantap no adda kadwa dagiti dua aba kakakabsat yu dita balayda. Ay, adtuin ti sabon, Nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka, Nana Hilda. Tanabalo kayo magmanang. Kat agpada mo't abaak dagiti kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata, Nana. Kasla di kay mo bumakbakag. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable. Nagbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo, Nana Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasong batan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga rod ti mangan, Manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay exercise. Saan ata ag-diet mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik-exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso kanayon ti panaglingot ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayap nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlangan.
Rumarak pa'y Hilda. Kita man no bagay kumatlaang to'y bagi pants ko. Ni, anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada bagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kastamat te pantalon dagi dya teenager. Pang teenager lang te kasta manang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-arom kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen nak no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Hanan, bagi may suda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ngam siya? Ay, apaya kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ngam siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumot man nga ipilit nga agkaruprupa ta Manong? Saan kay bagang matikasta? Ay katisomot nga mintyag paiswa ading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Kan mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklok magka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat natutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon data dayet. Naimbaga oras mo, Hilda. Ada ka na ni Manang Mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo? Sairaw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya? Ay, umay ko kumamanan armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya te mang-entertain iti tao. Baliwam te umay. Nya. Sumrag ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumrak ka nga rudan, Manong Sairo. Nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo reta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ang dardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapanan titawain. Bakit kan lakaitan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ay, why? Jesus, no anyas ti imbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo.
Ikanak pa iti panawin amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manan. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, nagpailangan. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak sayro. Ay, sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakit nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwan? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw matya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kati. Ne, matgayam tede nga kalugaran mi data. Oy, tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Para na ako pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak tada ito'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. At agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ne, anyat katawa mga didi. Ay, kwa. Pasutikan ta na ita, panagkatawak, Nana. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Tatay nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya ang makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanyak. Kasano kat papintas kamot nga minapapintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado nga min ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok lakano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katun taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak namin nila kay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod na talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali.
Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginansamot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan a modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasurwan nyong. Agpaiso ma, hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ah? Ay, katuan na, nana. Naimbag man, tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, manong. Ay, di ba among tag-drive? Kituwain, nabayag mo na driver, akiday. Isurunak man nga ron, manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kituwan, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala masuraw. Isuro naktuman mo't, manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruha, mamanang. Ha? Kan mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni manong sa erote malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa ero, papanam. Ay, kamot ganang dahil ta Hilda. Nadamay tilugan, ma'am. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga menaya. Ay, kwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni manang ko. Ay, kwa, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit kan Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ay, naklatak at talaga kanya ading mo, Hilda. Nadamat lugan nan kahit amo na pa yan kag manehaw. Kasla pimintas mutan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang, Mildred, Inakman tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakam sa iti panagdadait mo, Medyo. Akat papanam ngay? Inakman agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ni, apa nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga ron. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Katagpay sumat, ginargarim ida. Iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Yala, di kaya gapat, kababain kayo, no? Dagitalat pag-apaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung nga minan, dagita sutor dita. Di yun panunutan, ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo, kat no sa dinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon. Anya nga Hilda, paklunan ako na. Ay, kwa.
Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyang Marakilda. Kunak no awan namnamak. No da kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Kita mumut nga awan kwartak. Iso asikapay lang tag gastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidak daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklunan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti-text dagiti dua nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati dua. Kastoy gayam tirek na tada inspirasyon na. Kasla nga makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon mo ti makilugan itilugan ni Hilda. Katlosi kasi makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay, danok pa. Una, ta arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman kamad. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri kakit diya. Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hananay ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito iman. Ay, nahusto na itan, Teddy. Sayro, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tam Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, pagsubli ka nilo. Delikado. Baka siyak tilugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang matdagit nga duwa. Liniklikak nga rod dagiti duwa kat jakon nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakas numamuan dati inaranig ko. Kat uray ti kabsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar kenkwana. Kat ti matlugan ahul-hulugak insublik tajakon kabaalan na bayadan. Tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti bagi. Alakastan tugayem mo Hilda. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day tangay istorya dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Nagtimanan tigayamyo Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang, kento original nga akin drama, iti biyag ti tao. Amang kabkablaw kada kayo, iti naragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni kabsat siling, saan napod no nagantintay ipatangatangay drama ita. Kastiman ti ko na ni kabsat siling. Dear manang biyanang, nabayaga ka nagtrabaho ija abroad. Kaya't gaputa bumakita kon, ingkadang ko tagawid, takayat kon taginana. Awan anak mi ti asawak, iso dagiti kakaanakak titultulunga, kan pangpangtadak iti biro ko. Aging ga nagawidak, iso dalat tatim pangpangrunak, asinupsuportaran. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Jakon agsubli dito'y abroad. Ay, nasaya at aslay. Kaano nga ro, ti flight mo, tatno mabagak tayo, mangsukon kang tayo di airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay.
Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Chay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasayat nga ro da. Supay ti pagarkilam. Ta gasolina na siguro ti bayadam ken kuana. Ta kaanakam ba? Depende. Ano niya ti ibaga, chay kaanakak, Kardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita dagito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy lang lakay. Sige. Babayan lakay, Wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Ay, apay, paparan niya o marsaw. Di kay paymat gayam nakasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng, i-report. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Ta traffic na bigatan. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adingwen kaw. Ay sus, sa payagdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon ka ni Ante. Mapanti orasan. Orayan dak biitin 30 minutos la siguro. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon ka ni Ante. Aniya. Ay na, kakaanak ka na ya. Kumusta kayo? Naya, kahiliw kayo. Oreda kami, Ante. Mailiw kami matan ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay na, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bag ko. Duwa nga rilo dya ko na ka, Ante. Sagay sa kami kanila kay konya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, Tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, Antay. Nala, hintay pa nga rod mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga rod. Intayon. Hangam, di yun sa kadwa ni Uncle yo. Agpatay-patay to, ba't nga grob-robot di asawa yung Antay? Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Intayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, Antay, arkilam tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Ure, 15,000, mabaliran, Antay. Ano niya? Nagninamot tayo. Kamanumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngimi na ti gasolina, Antay. Kan narigat yag maneho. Already kan mang tadi ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, marsaw. Ayuwan gayam, Ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastaya? Ay na, nagbit at talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Agkasangay man kaya man. Win nga rod, Ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no, siyak lang nga may sakat may mayate kwarta nga itad mo, Ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan, Tay. Dumagas kayo nga umuna di balay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kaya't ko na itakanak. Mamit lang, tatulungan kayo ang mga ibaba kadag iti bagahiyaw, Antay.
Ay na, nagsayatan, tandakan siling bakay. Imbatidak mo't nagiti kakanakam, iso ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grub-grubwat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot dagiti kakaanak anang sukon kanya. Nay, ayan nagitay bagahim nga bakay. Ay, awanen, intig kun ka nagiti kakaanak ka. Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahe. Andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti kakadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpilyan dan samot da ito yan bakit? Ay kaagan anus ka mayatlat ta da ita, ta imported. Di ka kaidi agyaman, ta dalat tamo para kanya. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay nay, da kayo magayam, antigurya. Ay sumrek kayo Mabalin nga isarap to idwa sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to sa rukod ka. Ibati yung latta dito irwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta ante. Sigurado ka. Ay numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo ay Ay ka, tijay balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay sus. Sapay na ibusan, dagitin sangput ko pasarabo antay. Ay, pinagbibingayan nun, dagiti apo ko yaw. Sana balay, basta da kwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mga lay, jay wallet ko, antay. Ay, sileng. Diyak kaya't tili magasot awan no sa nga ribo lang. Jay nasursurok, di kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka pailanayin na 2,000 mat. Sige nga rod, antay. Mabit lang. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ijay house and lot ko. Adapay baul nga idultulin ko ijay. Pasig nga alahas ti kargana. Balitok nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasimpot kanyak. Amin nagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Iswasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni auntie sila Ada, Gemma. Apay ka day? Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrek ka. Ta danune mo niya ante medjay kusina. Madamate panagluto na. Agyaman na kangkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpatgeg akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tam. Ipadawat mon samot amin akwartamon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jeretan. Danumlat karganan. Ay, kay dependa pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamad. Nagitilat ng kakaanakam ti pampanunutam. Ay, sus.
Masapul nga agbalin ka awa, Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No saan, adagiti kakaanakan ta. Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta. Nalabas mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanaka. No nasimput ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kay kayat dagdag iti kakaanaka, Kardo. Kaslasyak tipudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbets? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga may niyang kulun. Datay latan karag iti kakabsat ko, karag iti pamilyada. Sige nga ron, tay sa ganak ti balo nag-abado. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 pag gasolina. Ha? Alam nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin ba, huy? Mabitlaan. Adoy. O anya nga, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Oh, Betty. Ay, nabanog apay kidi naglanglangoy. Manang Betty, daytoyan ti mabayadan. Ay, itad mo ka ni Ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, Ante. Ha? Nay, nasurok mat asing kumil dahitoy. Ay, sino ti mang bayad siya? Katuan Ante. Da kayo kay dimot. Sino pa ako mga ikat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung bagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan di pagbayad tayo. Ala, sana bali, ante. Ta, nag-enjoy ka mo. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Wen Ante, puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kaminto nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. Ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kiso anaragsaka. Nga uray awan anak me kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen Ante, sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ije hospital ti anak. Nataag fever kano. Pati ti ornong o di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo nasamit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kaslasi kamot lati amuda nga asit kan bakit. Ada medbak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga raw ti kay kayat da. Ti paborito da nga anti da. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagi jay. Isa baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng. Ti panagbakit ko Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontraan da kayo, ante. Kontrabida nga ron da jela kay. Masuro na. Itun kwan pinadawa kon.
manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Adupay mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, adupay nga rod antay. Alan, agyan kayo di balay, tada kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngam ita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibaga ka ni Uncle Yaw nga agbakasyon na klaeng dito ibalayo. Agbakasyon nga ibagbagamag sila. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak ti agtrab-trabaho. Ta oreg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipat patig unay kanya. Adan ni Isileng, Marsaw. Apay, anyat gagarayo kanyante, apaong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niyante, rimwar. Ay, kwa, dana kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta niyante, inibus yun. Namin salmala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong, awan maalayo kanyante. Kwartayo man ante, gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagninambat kami ti pyesa ti lugan, kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta ko, tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo, ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat yan yung matdagi jay. Rason da lang da jay. Ala, mapan kay nga roda ni di balay da. Tay suda mat gayam ti pangtadan nyo iti kwartayo. Ijay kayo ngagdaid. Anya? Ayaban kayo kumay jay balayan te, ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay may. Agsubli kayo langan akan ni Uncle. Sige nga raw din. Una, sige nga raw. Tagawid ako kakaanakan. Kay, naibus amin na kwarta mo na di bangkaw sileng. Huwag nga raw lakay. Naikimus aminin tadinawat amin dagiti kakaanakak. Ket ita tanaibusan ti kwartam, di na kan pagan anaw dagita ipatpatag mo unay akakaanakam. Karto ay. Sa dakalaam-am mo na da kwartam. Ngam no awanan kan, di na kan pagan anaw. Ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na kamatay. Huwag nga rod Awan. Andiyan. Diyak laing pagarupakas dya iti arabidin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla na sino da nakaamamo kanyak. Agamita tanahibusan ti kwartag. Hinakmut pagananon. Saan nga min nga amin anasaya at kinkakit pudno. Ado ti plastay ko no agin ko kunaitan bakit. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudno amang ipatpatag kanyak lagay. Uwan uray pinanawan na kiti sumagmamanungal daw saan ka ginura. Adamot basit pasugnod ko hanggang basit lang.
patpatgen kalat nga asawa. Agyaman aglakay. Uray piki abang banglaw, kan naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak, manipod abroad. Rainted mo kat nga rod amin ka nagiti kakaanakam, kan kakabsat mo nagiti insangpet mo apasarabaw, ayos lang kanyak nagita. Maaw-awatan kalata, asawa kakit nga road. Ay ayaten ka nga asawak, siling. Agyaman ako na Ricardo. Ay ayatan ka man unay. Nagsubliak nga ro diti asawak kat nagsorry ak kan kuana. Aklo na ka nagtalo ka kiti husto kadagiti kakaanak ka. Taamin nga da kanyak, inted ko kadakwada. Ayat ko lang at dantumat mang taripato kanyak, inton ko mapsuta. Ngaman yan, tadyak pa'y lakin mapkapsut, ngam didak metan pagan ano idi na ibusen ti kwartak. Katita kaasi ti apo, napiksa kami pa'y mati ti asawak, ket naragsak kami latang agdandan na nga uray awan anak mi. Alakastan, tigayam mo, siling. Ala gagayam, di taan tinagpatinggaan day ta pakasaritaan, di may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless iti tunggal maysa. Kapadasa ni Kabsat Dalia sa napudno na gantintay patangatangi drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastiman ti kuna ni Kabsat Dalia, dear manang biyanan, siyak tay tao ang nagpaidagal iti napalabas. Nuapay akasta ti kunak at dangamin ex ko idi. Umuna nga ayat ko, ngam nagbawing iti sabali. Jak pulos nalipatan day tanga uray at nasawa. Nang runa kat mismo pa'y akasinsin ko tinagtinagan na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Ay, wan nga rod Marigat anak manan nga aga-anak. Nagrigat mat ngamin ti aga-anak. Sika ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadyag reklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa day ta. Kan mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Uwan na angam talo laang titawan na. Naadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawan abaet ti tawon ti anak, bakit? Addan to pa'y may sa atawan ket mayadlat ta. Kan may sa kanayunem ngamin ti magna-magna. Nangruna itagsapa. Kat no ma-exercise ka. Ket nalakakan to ama ka anak. Masado tak nga rod. Nagdagsan titian ko. Siya ka man mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay naluk magsamanan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan. Tauray sakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Mabit lang Dalya. Adda tao di store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano kasi mangpag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asimangpet. Aya. Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami na di pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da nga mi, di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami lang na Ay kayo na. Sapay nagnina ti abang ijay. Nawin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanong amin. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't madilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumatan ti populasyon dito lugar tayo.
Iso mayat ag business dito yun. Sino nga Tere? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, di mang aagaw nga kasinsin ko. At dayta ka manin. Napalabasan dayta. Lagi pong pailaan. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan yung nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day nga kasinsin. Traidor. Gusto ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta, Insan Dalia? Katkastoy may atlata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito'y lugar tayo, Insan. Ani? Masikog kamot gaya, Insan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kan ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na Tere. Ha? Siyakat may kadua dato nga anak minton. Talagang agpay-pay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggo nama, tamang aagaw ka ngamin iti boyfriend. Ay, ala! Saan mo ta, Insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa lang. Agbabawi ka kit di tinagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, Tere. Apay, matakas dyan ni Insan Dalia, Uncle, Auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbagbaganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nilakay ko kenkwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanilakay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na dyan nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom magtikas dyan nga ugalinan. Wan, Tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayo, Auntie, Uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinilakay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karon. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko, nilakay ko kenkwana. Ta nag-breakdown, idi inaramnak nilakay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin masapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mat nga men Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsilmaw. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga aga-agaw. Perslab ko pa'y matngaro di nagaw na. Kula naman asana po nura ita. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na, amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata ati awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarom na ka. Ha? Wain, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw, may tikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tagsao iti saan anasaya at no di mo kaya't ti may daraw. Mamulta ka no kaskasanaw. Nangag mo amin, ngayon bagbaga natatang ka nanang, bakit? Wana, apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo, Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, sang ka ulit nga ibagbagamat dayta. Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro na. Ala, mapantan iti hospital bakal. Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti hospital. Lalaki ti impas ngay mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy.
Adda manan umapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako ma. Di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalia, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mang aagaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. At papigsa ka kit de. Tapos makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital bakit? Auntie, iso daytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kanakan. Uy, no. Makapaapal mo day dyan kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, agawan yung amin kaanakan. Adyat ko kway nyo ngay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kanakan. Dumteng tulat na dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay ko mga rud ta naladaw laeng anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak kakas ka ni Insan Dalia. Bakit? Dinakan sitsidiran ni Insan mga Dalia bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Ang adala te agpasagid mo pa. Ang baybay ako. Oo na. Di mo nikaskasaw. Basta pakitamlak tayo ti nasayat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kaanong tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duhan ti anak dang data awang pa'y uray may sa. Ala, saan ta mapukawan iti namnama bakit? Patsik, nagsikog kan tumot laeng. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay. Nakatanggad akon. Kan manumatan tibulan ni baby. Mabalin manan. Ha? Mabalin manan te? Mabalin manan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duang anak ta. Aan gaya man. I change my mind, Roy. Anya? Hanga bali. Takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije maikadwang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Un nga rod. Di urekas la agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay diatap no karo nga umapalda. Sino? Kat asino pa ako ma? Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apala no kas-kasalo. Anya? Ay, adamot gayam sa bali apinsar mo bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga ramidak. Wrong, mistake, awang pa'y korek. Anya matanan? Lukasta, masikog ka manan Insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak. Ngam no jeda dumay ta nga nalas da ramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bindisyon. Hene, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kadananang kantatangko. Ibaga manan nga sidsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Ako Insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga maikatlon dati si Kuko. No maipas nga ko daytoy, ada pa iti sibin nga isi Kuko. Hala, nalaka ka makarkargaan anya Insan. Katwa na! One click ati pa nagsiksi Kuko.
Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kit-kitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakakasi nga pirme. Apay aya, apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo, Dalia. Wen taure kastala ang tiwagas ko nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente yung kastada kanyak, edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kano idin kani sa tornino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kung ko nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa tornino ti ayatem, no sana mapukaw ti sakit kinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy. Katagpay sumat, at dakla nga rudan nga asawam. Ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Sa baybayam idan. Tikat di pamilyam ti pangibukbo kami ti atensyon mo. Saan na tinapalabas mo? Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ka. Adingan tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Amangan no marigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun anta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no may paayan tayo da amin itinapintas ang masakbayan. Basag trabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalia. Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. Kaya't munsamot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akasta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak ta iti ado. No kasta, mangampon kayaw, niti ibilang yung nga anak yaw, kaanakan. Unang kan, tani, mapanan titawan, ang gumawang mula anak min kan ni Dakay. Ay, katuan da kayaw, ti makaamaw, ti ray. Mayat matkit day, tapno adamaten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni Insan Dalia, tagsasaron noon, tagiti anak na. Madanaganak nga raw, di madagsardengan nga aganak di kasinsin maw. Pagsasarunuan damutan na iti anak da. Makapaapal nga rod, uncle. Una, saan damutabak nang naimbag no mapagadaldan to amin na gijay. Nagagatmat ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kan sa dot tayo sao, uncle. Uwan matkid di Day tamay ti pagyamyamanak ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agi tulod ka manen, iti estudyante, Insan Dalia. Wan man insan, nag-aduda nga itulod ko niya. Wan nga rod, pito amin nga anak yo. Idinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yo ayamat da diya katampun nyo lang mat. Kwa. Agraraman kamot nga ag-anak mat. Pito dagiti anak men, adapay talo nga isikog konto. Ay, no kasta, talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, Insan. Wana, adan to ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra, adan to attorney kan pulis, kan adan to siguro negosyante. Mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta, ado ti anak mi nga mangtulong kanya mi. Ay, mayat Insan. Talaga mayat ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasaya tada Dalia. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya ti lugan. Ngayon maneho na. Anya, Kaya po.
Ayan ni Roy ngay. Kumusta iso na? Intaray da ka daw ni sa ospital. Isu ka nula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan nga inmaneho na ay dinadisgrasya. Aniya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala Roy. Baldado ka matan. Wan nga ron. Awanan. Diyan akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pitoda. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na diyan mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadamanan niya kasaran ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kanumanan ijay. Nabarbatak da kanu ngamin. Anya, ayaw na yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 lati taon na masikugad. Wan nga ro da. Tinulad na, nagijay babay nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Sakit ti ulo matagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ta anak ka. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan dalya, umay kayong tunumalum tagblow out di anak mi. Ne, apay nga ag-blow out, insan? Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhenyero, insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun nyo ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Nananay, apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal nagi si anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti matbabay nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas jemat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Ala, sana bali insan. Kaaduda nga anak yun. Nakamingay, may salang nga ruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da, insan. Aywan, sorry kasensin. Apa insan? Ayat ikit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay nasyakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, insan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon. Awan uray may isa kadagiti anak ko tinakalpas iti panagadalda tanasapada na ibarkada. Banag apakais-stress ita nasakit ti ulo ti papaida. Ngam ikarkararag ko lat na asapay lakuma tama kamiris dan tumetlaan katagbalbaliwdan. Kat timet kasinsin ko mayatan ti biyagda iti asawa na. Napintas kandakkelan ti balayda. Tadjay ampunda nga inhenyero tinangaramin. Alakastan, tigayam mo, Dalia. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan na itakapadasan, ti may sagayam, diti darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagnina, ititunggal maysa. Manang Biyanan! Hello
kada kayo amin, nang rona kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ambo, saan naapod no nagan, tintay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwa, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabarte ka. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Amba, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasanaw ka na barbartag kamutan nga may nasimbang put idi rabay. Jakpay kita mo no kasano nakaawid ak nanang. Maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permi ti sakit ti ulok pare Gardo. Nasobraan iti inom idi rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi pare. Mapantamanan na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Anta pelahang over mo. Ita ay inom manang tibagbagam. Gagangay na Iso nga ron tinakairuaman ti bagay pare. Ay sa bagay mo't kit diya pare. Pala nga ron. Mapanta inton rabi Napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama ba pare? Sayang man na ti arak no santa ngay busen. Sapay nagina. Ha? Pare ambo. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit mo ti kita da kadata. Ha? Sino? Ito dong aperkadak man. Ay isan pare. Intakitin. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay sus! Ay! Huston! Pare ambo! Dandanugan da kan! Ay! Natumban! Ay! Aray! Atak tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat idi pinanawak iti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binugbog damutan. Kinursun na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa dati matak. Nasakit ka diyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanan. Apay, imol malagay tinapasamak idi Rabi ay anak kao. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garda idi Rabi ay. Nembag tasan unay anabartek di galyem mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya kayon day talang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau.
Si kamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Agnakam ka nga minayin. Agbalbaliw kan. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naot nga ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa itama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano daw ito nga eh? Nung ay, pa-check up ka langan, pare. Saron pare. Agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo itamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Nautput na talaga. Ay, nanak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anyangay nga rin kiti sumat kayan tiragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaga na indang italimtag ang mata manakaw. Iwan tatang, pipiamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medjay gay. Inakman, inuman iti arak barang may imbaganan iti usto tata. Anya, ay saus. Inton kwan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kun itulok ang maulit day jay na pasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau? Manong wano manang. Ni ka di manang garda? Si Kamot. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kankwa na nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong Ambo. Adda di taunag ti kabsat ko. Nagyaman na ka din. Ay, ket, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo amapan nagdaya ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga eh, pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo tin pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro dano kasta, pare. Katamang, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare, sa dino ka no nga iti pag-outingan. Ijay ka no bits, pare. Kaumay ka. Ay, katwa na pare. Lagita ti pag-aayat ko papanan. Alakit mapanta nga rod. Masapa tayong ton bigat, pare. Wen pare.